Yeah, man. I evo ga, indeks C1, došli smo malo i u Njemačku. Grad se zove Ludwigshafen. O samom gradu bih htio reći, bi se moglo reći da i nije baš nešto posebno. Kaže za ovaj grad da su to samo radni ljudi, da samo rade i spavaju. Noćni život 0 bodova. Zagreb i Ludwigshafen, razlike i sličnosti. Sličnosti je puno. Zgrade su slične, parkovi su slični, vozi se isti auti, fura se ista moda, grad je skuplji, naši tramvaji su bolji. Da li bi živio ikada u Ludwigshafenu? Ne bi, zato što je Zagreb Zagreb, a Ludwigshafen je Ludwigshafen. Sami Njemci koji ovdje žive su razočarani svojim gradom i odnosima ljudi koji žive ovdje. Nisu prisni, svako plaća svoje piće dok idu na cugu. Are you happy with the living in Ludwigshafen? Actually, not really. Yeah? No, because, well, like social life, I don't really like the clubs there. Oh, okay, there are some new clubs right now, and they're pretty good. I guess I've never been there, but it's getting better. But last year, I don't know. It's weird. I don't. Cure su ukočene. Nisu za neku akciju. Stekao sam dojam kao da se ljudima ne da živjeti u ovom gradu. Svi žive samo da bi radili i ništa drugo. Ima puno prekrasnih spomenika, kao što vidite ovo je jedan od njih. Tu se uložilo mnogo rada, vidite može se čak i ruka pomaknut, kako kome paši. Ono što je još važno napomenuti u ovom gradu, da ovaj grad puno ulaže u umjetnost. Tu se stalno odvijaju neki festivali, kazališni, glazbeni. Puno ulažu u eksterijer svoga grada, ako vidite. Ovo je prva lijepa cura u Ludwigshafenu. U Zagrebu bi dobila ocjenu dobra trojka. Nightlife in Ludwigshafen. I don't go in any nightlife. The boys in Ludwigshafen, are they nice to girls? No, not really good. Ludwigshafen to je grad sa jako puno rasa, znači tu možete naći Turčine pod broj 1, Azijata koliko god hoćete, pa čak i Crnaca kojih ne manjka. Znači, odnos Zagreb-Ludwigshafen, kod nas prevladavaju naši Zagrebčani, tu baš i ne. Ovaj grad je stvarno sličan Zagrebu, mi smo iznenađeni koliko je to sve slično. Ovo bi nazvao kao neki kvatrić. Kad učite u tramvaju vlada začuđujuća tišina, što u Zagrebu nije tako. Začuđujuće za ovaj grad je to što na svakih 100 metara leži jedna banka. Što zapravo i nije začuđujuće koliko ljudi ovdje rade, a znači kad ljudi rade imaju novaca, kad imaju novaca trebaju uložiti u banku. Sve u svemu, koliko god ja bio kritičan prema ljudima u ovom gradu i prema načinu života, ovim gradom se stvarno gušt prošetati, stvarno je gušt vidjeti šta ima u ovom gradu.